sengwe se se kailweng se ka thusa go tshegetsa kagiso mo setšhabeng. Ga re bue mme yo o nang le ngwana he. Ha o le mme o mme poko ya go tshwanna. Mme ke motho o ratang kagiso. Gantsi bo mme o itlhele re sisimoga. Ha re itlhela le gore gongwe re mo diemong tse e leng gore go a loa batho ba ngapana. Ha o le mme hele o ithatang o le mme hele o itlhaloganyang go a sisimosa because re dumela gore ntwa kgolo ke a molomo. Ga re dumele mo motho o rothisang madi a yo mongwe. Bomme ba ne ba nna le sebaka sa go abelana maele ka kgodiso ya ngwana le dikgwetho tse di ba lebaneng. Something that is so special about being a woman. So if you are a woman, you need to know. Fa re bua ka mosadi o tshwanetse wa tlhaloganya gore go tewa motho yo na leng bokgoni jwa go dira dilo di le mmalwa. Ha o ba fa madi ba tsaya tshwetso ya go dira sengwe ka madi ao se se botlhokwa. When you give them a token of appreciation, they know what they are going to do with that token of appreciation. As women, we shouldn't pull each other down. There are departments I was made to feel. Re le bomme ga ra tshwanela go digana go na le maphata a ke berekile mo go one mme fa ke lwala bangwe ba ne ba akanya gore ke a itepeletsa ke na le malwetse a mantsi bongwe ja one ke a ileng gore mmele wa me o kgona go lepella fela ke sa itse gore go diragalang. Whereby my body will just shut down. I go through so much pain that I cannot even explain what it's okay. E re ka jana go nna motsadi e le tiro ya botshelo jotlhe bomme ba kgothaditswe go inakanya le ditiro tse di sedila mmele ka jana di ka ba fa nonofo ya go dira tiro ya bone sente. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Mobagadi wa ga Kgosi Malope wa bangwa ketse mme Masitsebi ga se itsebi go kgothaditse bomme go iketletsa go nna le seabe se se bonalang mo mahameng wa temothuo le go ntsha dijo tse di lekaneng mo lefatsheng o buile se kwa kanye kwa moletlong wa go ipelela letsatsi la bomme le leng gape le ipelela seabe sa bahumagadi ba magosi mo setšhabeng ke letletso Somolokae le Mpho Mosepele ba bega ba di tlotlanya go ka bahumagadi gore bahumagadi ba le ha go ntse bona Lobepe la ngwao ka kapare dijo le sesupo sa bokgoni jwa dikhumagadi go dira ditiro tse di farologaneng go sena makgwere ape. Mo ngwaong ya lefatshe leno bomme ba ne ba itsege ka bothakga mo ditirong tsa temothuo di akaretsa go lema, go roba, go losa le tse dingwe. Mme jaanong mo tsatsing le ka lone go neng go ipelelwa seabe sa bahumagadi le bomme ka kakaretso go kailwe go le maleba gore bomme ba boele marakanelong go tsosolosa ngwao ya temothuo. Ke hotse bomme ba gona ba sentse ba le teng tabeng ya temo, even though the circumstances were different. Ba ne ho no sena disebediswa, information e ne le siko mme le disebediswa le ditsebo they were not as advanced as today. Empa ba ntse ba tswella pele ba go hodisitse mme ha re ka hopola boholo ba rona ka mona go hodisitswe ka temo. Motho wa mme o boletswe a na le bokao mme a tshwanelwa ke gore a lemogwe a fiwe lorato go nosetsa bontle le bokgoni jwa gagwe go tlisa diphetogo mo setšhabeng. Motho wa mme o rwele bokete salaro la bokete a tshegeditse ngwana dikgwedi le di 9 mo sebopelong. Re tlhokomele bomme ba re ba neele dimethamafose le bone ba kana ba batla madi a tswa mo go rona re ba neela gore tsa be go reka mateisi ya ka ba ntse ba ntle jana. They are capable of influencing and affecting the change that's required to address the social ills that we are grappling with in our communities. Mme ke se khopotso ho rona hore ba ka kgona ha fela ba sebetsa mmoho le setjhaba ba ikopantse ba elellwa mafapha ohle a teng mme ba sebetsa le ona. Moletlo o ne o tshwere kwa tlase ga setlhogo se se reng seabe sa bahumagadi ba dikgosi go nonosa makgarejwana le bomme mo mohameng wa temothuo. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television.
Tsatsi la gompieno ke la go ipelela seabe sa bomme mo go godiseng bana lefatshe ka bophara. Letsatsi leno ga le ipelelwa ke bomme ba ba belegeng bana fela, mme go ipelelwa seabe sa bomme botlhe ba ba tshwaraganetseng kgodiso ya bana, go balelwa batlhokomedi ba bana. Seabe sa bomme mo kgodisong ya ngwana mo go feleleng le tsholelo e tokafala se kaiwa se se ka itlhokomolosiwang ka jalo setšhaba se rotloediwa go tlotlomatsa le go leboga motho wa mme. Meonyana Mathule, motlhokomedi wa bana kwa SOS Children's Village Botswana, o supile fa tiro ya ga mme e se motlhofo mme ba tsweletse ka go e dira ka lorato. Go tlhokomela ngwana wa SOS ke tiro e ntle thata, go monate ebile go botlhoko ba teng gore ke gore kana wa bo kopana le ngwana gone go a tla ka dikgwetlho tsa gagwe, ebile gape ke bana ba e leng gore ba mongwe le mongwe wa bona a tswa ko le wena o tswa ko lo tla go kopanela gona SOS. Monate wa teng ke gore wa bo o tla hela mo SOS o sa itse gore tota mme gone go tlhokomela ngwana go batla gore ke be ke le motsadi wa mohutamang. Re hua maele a gore mme gore o tlhokomele ngwana yo gore a tla tswe motho yo o siameng, o tshwanetse gore o bo le motsadi wa se lebe go se. Ka gore go na le mehuta ya parenting. Jaanong mehuta ya parenting e ha o e beya ha tafoleng ha o tla bo o itse gore wena o le motsadi o wela ha motsadi yo tshwanetse gore a nne jang gore o tlhokomele ngwanayo. Mokgatlho wa basadi bomme o maikaelelo a one leng go tlhabolola motho wa mme go tlhalosiwa fa o ikaelela go itepatepanya le dikgwetlho di tshwana kgokgontsho ya bong le tse dingwe tse di bayang bomme ka gamosing. Ka jalo mo palamente wa lentswe le Taung Mopane mme Neneki Makwinja o kopa maloko a mokgatlho o go tshwaragana le go bereka ba lesopo se le sengwe gore ba kgone go atlega mo maitlamong a bone. O buile se bošweng jaaka mokgatlho ono o simolosiwa semmuso kwa Matseta. A rutepego ka Lizie Class. Mokgatlho wa basadi bomme go tlhalosiwa fa o thamilwe ka ngwaga 2017 gone mo motseng wa Matseta, mme mo tsatsing le ne le jaaka ono o simolodisiwa semmuso. Le fa go ntse jalo go tlhalosiwa fa mo nakong eno mokgatlho o santse o na le maloko a ka feta 150. Jaaka re le bomme ana ka gore re tshwere ka gale ka ga ebile bomme ke batho ba ileng gore ba gateletswe ke manukunoko a lehuma. Ra be re eletsa go tseisanya loeto lwa botshelo ra bolokana ra inolana mo manukunukung a lehuma. Re ikaelela gone gore ha mme re mmwanang teng a iteka re eme ka dinao re moemenokeng. Ha re leba mekgatlho le dithulaganyo tse di botlhokwa tse di bopala ga tshela Botswana, re tshwanetse go leba mokgatlho o tshwana le basadi bomme, mme re o lebe ka thotloetso gore ro emenokeng re le bogogi, re be ro rotloetsa ka sengwe le sengwe se e leng gore se ka thusa gore mokgatlho ntse jana o tswelele pele. Mme yana ka tshwaragano hela ka fo le ke bona le gola ka teng la go aga lehatshe se mmotsi kopa me ke gore la le tshwaraganang le tle le godiseng dikgaolo tse tsotlhela ka kakaretso. E re ka lefatshe leno la pisitse kobo ka letshoba ke dikgang di tshwanang go kgontsho le tiriso bothatswa ya ditagi. Tsholofelo ke gore mokgatlho o tshwana le o tile ka nako ya maleba ka o tla thusa ka go itepatepanya le diemo tsa mothale o. Ga re sa itsetsepela re le bomme re tshwere mokgatlho ke le bonang le o tshwere ka mašetla le ga le bua ke le utlwa ke le lebile. Ha kgokgontsho e tlang go nna teng ga re ka ke ra gope ka mokgatlho wa rona. Ga le ka lemoga dipalopalo tsa lefatshe la rona di supa gore re ko sethueng re le bomme betso jaaka re le mo serung sa dikatse jana seru sa ditagi betso sengwe sela seo ka se gopolang se se sokameng re tshwanetse go itsa motlhala ra ko lwapeng ra itse gore ra re bana ga ba utlwe bana ba gompieno ba rile ya ka hela mme Mantshwabi nna a bua re ko moding re bona gore mathata a kana tswa kae. Kopare le tswele le ire hela yalo le re tsholetseng le re supentsheng tsela la gen di community tsa rona le rona re tere kgone re bone re tsweledise ha le tlo togelang teng ka gore ha se ka lona ha tota ha re sepe
mosadi ke ene Tharias Chaba. Bomme ba rotloeditswe go nna maloko a mekgatlho e tshwana le o ka se se ka thusa mo maitekong a gagwe Chaba e tshwaraganeng mme ebile emeledi ya mathe ke mafatshe a mangwe. Lizzy Glass, BTV News, Matseta. Kgosi Kgafela wa bobedi wa bakgatla wa kgotse morafe wa gagwe le botlhe ba ba nnileng le seabe go ba ba dirile tiro entle ya go aga lobo la kgotlakgolo ya bakgatla. Kgosi Kgafela re seo se supa mowa wa popagano le lorato. O ne a bua jalo maabane mo maranyaneng jaaka go ne go bulwa semmuso lobo la kgotlakgolo ya bakgatla kwa Motšhudi. Jessica Pilani ka dintlha. Ya wele jaaka morafe wa bakgatla ba ga Kgafela mo Motšhudi ba tsholegile jaana go tla go ipelela le go itumela go bulwa semmuso ga lobo la kgotlakgolo. Mephato ya bomme le borre ya bolone ntshitse ga tshwene go supa tswina ya ngwao ya sekgatla. Mophato wa matlotla kgosi wa gorosa mothusa kgosi bana sekai ga mmogo le kgosi Ntšhaupe wa boraro wa bakgatla ba Mosetla. Go tshwanela gore ka lobole la mohuta wa ntlha wa lona mo kgatleng re le laletse le tla go ipela le rona re ne re le komiti re tlotlana re fana dikgapollo ke sone se se re kgonisitseng gore ra be re le mo semong se re le mo go sona se kgosi a biditseng setšhaba gore ba tlo go bona bontle wa le bona le letona mo go maswe o bole ga le fete ke ofe ke lepe mo lehatsheng nna ka ke ise ga gona go na le kgotla teng. Lobo le la boleng jwa 12.5 million pula le le lonela ntlha la sebopego se mo kgatleng le tla kgona go amogela batho ba ba fetang makgolo a le marataro. Se ke karolo e kgolo ya go supa ngwao ya Setswana ka jaana kgotla le yone kwa ditlhabololo tsa motse di rerelwang teng. Ke a khole wena pele go se sekai motlhanka wa kgosi la ngwana wa kgosi go se sekai komiti ya lobo ba kgatla botlhe ba ba tsentseng sabe mo tirong ya ba ga lobo leo le batho botlhe ba e seng bakgatla mme ba tsentse letsogo le sabe go ile montle bo le bonang ka teko ke re ke a la kgola ba gaetso he kgosi a se teng mo Botswana bakgatla e be nne letsa bopila bo boyana go a bontsha gore morafe wa bakgatla ba Kgafela o a berekisana ba dirisana ba kgona nna le same goal nne ba ya achieve bakgatla. Ke le bogetata le bone di-sponsora tsotlhe tse nne di antsha di se ka la ipona tsa ke ba to le boga ka tsela kgatleng ka go fapegile le ministry wa ke tswa mo gone gore be ba kgontshitse gore madi a wa CCP a ntshiwe a thuse go aga lobo la go nna yang. E re lentswa le ne le bulwa jaana semmuso go tlhaloswa fa le ise le wele ka le setse ka selekanya sa 25% gore le wele ka jalo bakgatla le dikhamphani tse di ikemetseng ba kopiwa go tswalela ka mowa wa boithaopo mo go wediweng ga lobo le. Jessica Pilani, BTV News, Motšhudi. Wa itshole be dikgang tsa Botswana Television re a tswelela go runya ga barutabana ba ba dirisang ditlankana tse seng tsa nnete go tshwentse maloko a makgotla o kametseng tiro ya barutabana mo Afrika le la African Federation of Teaching Regulatory Authority AFTRA. Seo se senogile kwa phuthegong ya bolesome le bongwe ya lekgotla leo e neng e tshwaretswe kwa Lusaka kwa Zambia. Tiro ya borutabana ke nngwe ya tse di kaiwang ha e le botlhokwa thata mo Afrika ebile e le mokwata wa thuto mo mahatsheng. Barutabana mo Afrika ba lebanwe ke dikgwetlho tse di harologaneng tse go supalang ha di busetsa tiro ya bone kwa morago. Go runya ga barutabana ba ba dirisang ditankana tse di seng ka molaong mo dikolong go ralala Afrika ke nngwe ya tse di tshwentseng thata maloko a lekgotla la AFTRA. We need to strengthen collaboration
so that we check on the good re tshwanetse ra tiisa thata tirisano mmogo ya mahatshe mo thutong re tshwanetse ra tsenya thata leitho mo ditankaneng tsa barutabana go bona gore a mme ba tshwere tsone tse di tlhokagalang kana jang pele re ka ba isa ko mahatsheng a sele kana ba ka tsena mo dikolong go ruta. When they go to teach elsewhere in another country, it could be in SADC or outside SADC, we must have systems of making sure that we check whether the qualifications they are presenting are authentic or not. So I think collaboration is key, and this is which brings in now the issue of AFTRA. But what we are saying also is that we want to standardize teaching. Re batla gore seemo sa thuto e nne se se lekalekaneng mo Afrika mme ebile se na le boleng. AFTRA, we have managed to at least, have an attendance of about 21 member countries. Maloko a lekgotla la AFTRA ba dumalane mo phuthegong gore ba tla sala morago ditumalano tse di dumalanweng fa. For this, the ministerial communique and the conference communique. Katse jaanong a tshwanetse go ya go diragatsa tse di dumalanweng fa go netefatsa gore ba thabolola thuto ko mahatsheng a bone. In their countries. That by next year we have set targets for ourselves. We want to see to the extent to which each country has achieved what is contained there in the communique. That is our focus. Lekgotla la botheko le lokametseng barutabana mo Botswana ba re ba nyole go le gontsi thata mme kgangkgolo e le go tswelela ba kwadisa barutabana ka dipalo tse dintsi mo lekgotleng le go ba godisa go thabolola dikitso tsa bone. They talked about reinforcing or development of the teaching. Go builwe ka melao e harologaneng e le mentsi hela thata mme ebile rona ko botheko re tshwahetse ka go ya go dira tsotlhe tse di tlhokagalang mme re simolotse tiro mo nakong eno. Re ithutile go le gontsi hela thata ka ebile re le kgotla le lesha ke ka jalo re bonye go le go botlhokwa go tsaya karolo mo body, and we are in the process of developing those, so they are happy with our progress as the board for having us. Re ithutile go le gontsi hela thata ka ebile re le kgotla le lesha ke ka jalo re bonye go le go botlhokwa go tsaya karolo mo phuthegong. Other councils, how they are doing things. Botheko is still a baby. Lehatshe la Zambia ke lengwe la mahatshe a ntsha palo e ntsi ya barutabana go ya mahatsheng a mangwe mo Afrika. Magareng ga tse dingwe mahatshe a kopile go inaakanya le go taka mananeo a ta thabololang thuto go taleletsa maiteko a lekgotla la African Union le le gatelelang gore thuto mo Afrika e tsewe tsia. Mokgatlho wa balekane ba Botswana o itlamile gona malapuso morwalo ka go thusa ba ba dikobodikhutshwane. Mokgatlho o sa le go tlhamiwa go ngwaga wa 2010 mme go fitla ka nako eno wa abetse dikolo di patela le batlhoki ka go farologana. Modulasetilo wa mokgatlho Re Falcon Sedimo a re ba mono mongwe le puso go fetola dikakanyo maikutlo le boitshwaro. Balekane ba Botswana ba ne ba tshwere phuthego ya bone ya ngwaga le ngwaga ka Selebephikwe a rutepego ka Mamusi Siska. Puso ya Botswana e mo tseleng ya go fetola itsholelo ya lefatshe la yone go nna e kwa godimo mme go dira se go tlhokana le tšhaba e ikemiseditseng go fetola mekgwa e go ntseng go dirwa dilo ka teng. Balekane ba Botswana ga ba salela kwa morago ka le bone ba ba iponetseng ka matlho dikgwetlho tsa lefatshe leno le fetileng ka tsone go tla go tsena nako eno. Re batla gore re hetoge re dire dilo tse di tshwanang bo foundation e ga re dirile ana re kgone go ngoka ba ba ka rabelang mo lehatshe le ko ntle mme tsone tse re di abetsweng tseo re be re kgona gore re thuse go ka tlhabolola ka tsone le rona ka bongwe ba rona re mokgatlho wa rona mo nakong ya gompieno kwa boithaopo mme re o tsamaisa ka gore madi a tswa mo dikgetseng tsa rona mme re tlhaloganya gore puso ga ka ke a kgona mogolo otlhe ya tlhabololo ya motho le go mo tshegetsa le go mo naya botsogo ra ne re tsaya puso tema ga lehatshe le le tsaya boipuso go ne go ntse jang ke lona le tshwantseng gore tlotlela ke lona le tshwantseng gore kaela gore go ne go ntse jang go simologile jang go tsile jang go ne go diragala jang a kere gore le rona ba re tabong re tla ko morago golo mo re go tshegetse re go bope re go ngangatlele go ska ga tswa mo diatleng tsa rona. E re ka balekane ba setse ka dingwaga di le pedi go tshwara tse di 60 maikalelo ke go nna tšhaba e nonogileng mo itsholelong le mo botsogong. Lehatshe la Botswana le simolotse go itemogela kagiso ka ngwaga o ke tshotsong ka one ke be ke ipona ke le lehatshe la Botswana gore Botswana o ka lebiwa mo go nna e ka re ha ke lebia ditiro dingwe tse nka di dirang le balekane ba Botswana re ikopantse di ka tsa ba ba tswang ko morago ga rona go ba supentsha gore
o ikamanya thata le ga o thologileng teng le go tsaya lefatshe la Botswana go tholega ga lone go le isa pele lebile gore balekane ba Botswana ke batho ba togang ba tsaya di-package tsa retirement yaanong ra le mananeo a lebaganeng le bone a tshwanang agric insurance bontsi ba bone ebile ke balemi ke eng yaka goromenta a setsa a rotloetsa temothuo yana re lebile gona gore ba to sireletsa dio tsa bone balekane ba Botswana ba itlamile gape go arogana le Batswana ditso tsa lefatshe leno e le yone tsela ya go di sumarela gore di tle di hithe kwa bananeng ba lefatshe. Mammusi Siska, Botswana Television, Silbe Phikwe. Bagolwane ba maphata a dikago le ditsela go tswa Botswana, Lesotho le Eswatini ba kopane kwa Francistown go thulanya ditlhogo go batla ditharabololo tse di amang tiro ya bone le go tsa malebela mo go bangwe ka bone ba ba atlegileng mo tirong ya dikago tsa ditsela le dipaakanyo tsa tsone. Phuthego e ne e tshegediwang tota ngwaga le ngwaga mme mafatshe a refosana go e tshegetsa ke tsela nngwe ya go bona ditsela tsa mafatshe e le tsa maemo a ntlha. Faith Ditete wa pega ine ya re bosheng le hatshe la Botswana la taka mothale o mosha wa go nolohatsa le go hegosa mokgwa o dithabololo di dirwang ka teng jaanong se ke sebaka sa gore mahatshe o mararo a mogane mathale a mohuta o le hatshe la Botswana monongwaga le tsere tshotso ya go tshegeletsa tiro e mono Francistown go dirisa sebaka se go thodumela tsela ya mandunyane mathangwane e simolotseng go dirwa mo bosheng. We started interacting. We had problems in Botswana, which they helped to solve. Like Bone, they have heights. They are building roads in very, very high levels. But now we started, when we built our only place, which was the highest, was the Polokwe, that Polokwe Crescent. It had cracks. We panicked, but we asked them. Saliri simolla botsalano jo dithabololo tsa rona mono gae di tsamaya sente. Other than consulting the outside consultants. You will understand that the road construction sector is dynamic, and often times some of the contractors, whether in Lesotho or in Swaziland or in Botswana, we then le ta thaloganya gore boitseanape ja kago ya ditsela bo a harologana jaanong go botlhokwa go neelana maele re le mahatshe segolo jang ka gore go le gongwe re a go iphithela re bereka mmogo. The new technology that they are embracing, the issues that they are facing day to day in terms of making sure the construction sector is well kept. Loeto le gape go bolelwa e le sebaka sa go ikanoka le go ithokoletsa pele ga lephata le bodiredi jwa ditsela mme bile gona jalo le kamogano dingwao tsa mahatshe a ga mmogo le metshameko e harologaneng go rotloetsa botsogo le itekanelo mo tirong. What I can say, this activity is one of the best activities that we can actually hope for as an organization. It offers an opportunity for our people to unwind because tiro e ke nngwe ya tse di tshwanetseng go lemogwa ka jaana e neela bodiredi sebaka sa go kwa ke phego go dira botsalano le go ithuta e le dingwe tsa tse di nolohatsang tiro. Unity amongst us as the employees. Baemedi ba heta 250 ba ne ba tshologetse tiro e mme go tswa mo kamoganong dikitso le megopolo le hatshe leno le kgonne go anya botsipa ka tharabololo ya ditsela tse di ranyegang segolo jang tse di palamelang jaaka mahatshe a Lesotho le Eswatini ba setse ba na le botsipa jwa teng. Faith Ditete, BTV News, Francistown. wa itshore di ba phegelela teng ga di gantsa rena tsa nako ya bosupa mme kgaitsere ke Liza Osekeng go eme sentle go gonela tsa metshameko. Kgaitsere ka dumela kgaitsedi motho re kopana gape phirimane e re wetsa beke mme re neeletsa metshameko tla ke go leboga kgaitsedi motho
o e tshole nna tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi ke a boletse na ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolang hela ka tse di reng morago ga go lemoga le tlhoko le dikgwetlho tse di raletsweng ke setlhopha sa Kajikau Vultures komite ya ditlhabololo tsa motse wa Kajikau e ne a bona go le maleba go abela setlhopha seo dithuso tsa madi le kapari ya motshameko a rutlwe pego e tletseng ka kitso temane e rile a tswala gagwe mo palamento wa kgaolo ya tšhobe yo e neng e le molaledi wa tlotla re matšhanasha mokuni a tlhalosa fa lephata la banana metshameko bong le ngwao le filo diketekete tsa madi tse di tseleng go thusa mo tlhabololong ya metshameko mono Botswana ke ka moo a gakoletseng bane ba Kajika go tsaya metshameko ka tlhoafalo ka e ka ba jesa ya ba tsenya dikolo ya ba thusa go ba letsogo ga mmogo le go ba fa botsogo jo bo letlelesegang le fa go ntse jalo mo palamente sha mokuni o na a golela bane go nna le sabe mo go tlhabolle metshameko mo motseng wa bone se le mogileng se le utuleng go twe ministry wa Haragari o hilwe madi a mantsi go heta jaaka a ne a hiwa bogologolo re lebeletse gore jaanong gormente o tsenya le ditho mo go lekeng go thabolola metshameko jaaka le utile mo kabong ya madi ene ke re ke tse sebaka se ke lebagane le team ya Vultures gore se botsadi bo se dirileng ka go le supporta mo go kanaka le bana ba bone ka go reka dikite ka go le Brenda the way go brandilwe go le go nteja batsadi ba supa ke monokeng e seng kana ka sepe ba supa lerato mo go lona e rile ba rolela setlhopha seo sa Kajikau Vultures kapari ya metshameko le madi ba komiti ya ditlhabololo tsa motse ba tlhosa fa ba itlamile gape go tlhabolola lebala la metshameko ka seo se ka thusa gore setlhopha se ntshe maduo a mantle dilo tse dingwe tse di ta ditlhabololo di ta goroga re ta nna le tsone ga ke le ba mogalo ya Kajikau re na le tlhabololo e re itisang e go teng ya di-football centers sa le ka go ema ga dibolo ko dikolong re tshwanetse re to bula centera mo Kajikau e ta bo e dila ka development bone bana ba bannyane ba gore team ya rona Kajikau e kgone go tsaya ka coach na sa tswa go bua gore ke tata ke dira di-trial ka kwano ke kgone go nna le di-player mokatisi wa setlhopha sa Kajikau Vultures Supporting Club o nna a re ba itumeletse ke monokeng ya baeteledipele le bane ba motse ka seo se ba tsentse moko le matlhagatlhaga a go dira ka natla mo metshamekong e tla latelang le leboga gape banni ba Kajikau le supile lorato thata mo team ya rona ya Kajikau FC ke re tswelela hela le thuse team ya rona ya Kajikau FC ba tatisa maduo nna ke a ba tshepa tota ke a ba tshepa banna ba bane le baeteledipele ba metse ba rotloediwa go thusa ditlhopha tsa bone ka seo se ka thusa mo go godisa metshameko mo metseng ya bone le mo lefatsheng ka bophara ke Sotemane Botswana Television Kajikau Setlhopha sa Joining Galaxy se tla thulana le se sengwe sa toropo ya moepo wa ditemane sa Orapa United kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya Orange FA Cup ya paka eno. Galaxy e bone tekete ya makgaolakgang ka go nota UB Hawks ka nno e lengwe go lefela fa the Ostriches bone ba digile traffic ka dino tse pedi go e lengwe mo metshamekong e neng e tshamekelwa kwa lebaleng legolo la setšhaba maabane a rutlwe Katlego Kgakole Galaxy ba sa le ba isantwa kwa Hawks mo metsotsong ya ntlha fela le morago la banna bao ba ga mokatisi Alex Malete la bo le sireletsa bontle go fitla motshameko ya go ikhutsa ka malekale fela setlhopha mo karolong ya bobedi banna bao ba go jwaneng ga lebega ba tla ba utlwile ditaelo tsa go mokatisi morana ra morebo di sentle mme ba bona nno ya ketapele ka Daniel Musandani karolo eo ya bobedi e tsamaile metsotso e le 20 Joining Galaxy ba tshwarelela jalo go fitla motshameko fela ka elengwa Joining Galaxy go lefela la UB Hawks. We knew they were going to play a lot of vertical passes and we were prepared for that. We drilled for that. When we were about to make a change and then after they introduced number 37 we wanted to have a broad second block in midfield, take one from defense and so that we are able to delay their progression into our attacking third. It was a tough game, honestly. I think we're playing against a very, very stubborn team, well-coached team,
if you look at how they were setting up their team, it was making life very difficult for us because, I mean, they make sure that they fill their half. It becomes very difficult for you to get those smaller spaces where you can play. Again, they dealt so well with our wing play because, I mean, when you go to the wing, they send to the one that is putting pressure and the one that is giving cover. So you eliminate the one that is giving cover, there's another one. Moraga motshameko o Serala sa pagangwa ke Traffic le Orapa United mo motshamekong wa bobedi wa ska Makgaolakgang ya re fela motsamaisa motshameko Tirelo Mositwane a sena go simolodisa motshameko the Ostriches ba tsaya ketapele ka go faonya mabaya no eo ya boele yone fela ya karolo ya ntlha go fitla ditlhopha di a go ikhutsa. Mo karolong ya bobedi Machimnyenga ba tla ka tshameko e tokafetseng le ba kgona go lekalekanya dino ka onkabetse Makhantai. Fela ya re bontsi bo solofetse gore ditlhopha tseo di tla kgagangwa ka di-penalty. Eric Okame a neela banna ba Orapa phenyo ka tlhogo motshameko o setse ka metsotso e le meraro gore o ye bokhutlong. Well, I think, to be honest with you, we played a team that I think is very good, a team that there's a lot of quality, and they showed it throughout the game, and they put us under a lot of pressure. And at times, I think in the first minute we were naive to concede the goal in the manner that we did. A ball watching, in my opinion, the defenders not switching on and looking at the situation at hand and covering the bases. But it's customary to a young team, to an inexperienced team, and they haven't been at the level like this. And you could see the experience that Orapa had. They put us under a lot of pressure, and it showed. But I'm happy with the fight. The boys they showed like we anticipated. Traffic, it wasn't going to make it easy for us, more especially more midfielding. As you saw, they have 3 grafters, so they knew if they allow us to play more midfielding, we'll dominate positions. I think their plan worked. What we needed to do was now to shift our attack. Instead of attacking centrally, we needed to attack more on the wings. Adio ao ama bane a raya gore Makgaolakgang a monongwaga a Orange FA Cup a tla ba thulantse ditlhopha tsa ditoropo tsa moepo a Temane Jwaneng Galaxy le Orapa United. Makgaolakgang ao a tla tshamekiwa kgwedi e tlang e le 15 kwa Obetitani Chulume Stadium kwa Francistown. Katlego Kgakole, BTV Sport. Otso pego eo ene ya garela dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsereke o lebile Samoka o eme sentle gore gakolola gape dintlhakgolo tsa rona. Tla ke gore bege kgaitsere ka re kopana ka nako ya bohera bongwe. Go ntse jalo. Wetso a re pele re dikhutlisa re kgakoletse neng di itlhomile kwa setlhoeng. Sabe sa bo memo go age malapa motia se le botlhokwa. Go runya ga ditlankana tsa maitirelo tse di dirisiwang ke bangwe barutabana go bolela go tshwenya. Setlhopha sa Jwaneng Galaxy se tla thulana le sa Orapa United kwa Makgaolakgang a Orange FA Cup. Waitso ne re go saletse dile ka lo phirimaneng ya gompieno tsa nako ya bosupa ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa thulaganyo e ntse ya tswelela. Bagaetso madume nka mogela ka seemo sa loapi na ke khumo sa monaka maitsebeng ano maru a bonala mafelo mangwe mo kgaolong ya kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng nghabe ga mo go le kgaolo a tshobe ka tsatsi la mosupolo gore soletse re go thibile mo mosong metare mo tsamang ya letsatsi go thibe ka bontlha bongwe ka kgonagala pula msarasarane mo borwa jwa kgaolo a le gare ga mo go le bokone botlhaba borwa botlhaba ga mo go le kgaolo a kgatleng re soletse pula pefo le kgadima mafelo mangwe kgaolo ya nghabe le tshobe re soletse re go thibile ka bontlha bongwe fa mo dikgaolong tse di setseng re soletse re go bona la dibata tsa maru mo moswa re soletse re tlwatse go le tse di mo kgaolong ya bokone botlhaba dikgaolo tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng ga mo go le kgaolo a le gare re soletse re go ipatsa go le tsiditsana fa kong gabe le tshobe re soletse re go ipatsa go le bothito mme tla re mo tsamang ya letsatsi go tla ipatsa go le bothito mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng le gare ga mo go le bokone botlhaba fa kong gabe le tshobe re soletse re go ipatsa go le mogote re soletse ga tsa selekang sa mogote o magareng ga 31 go ya go 32 mme ga le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse pula ko Johannesburg fa go tla thiba ka bontlha bongwe ko Manzini Port Elizabeth ga mo go le kwa Penton re soletse
gore go thibile ka bontlhabongwe ko Lusaka be ira ga mogolo kwa Antananarivo me go tla bo go apogile ko Harare re soletse pula ko Dar es Salaam ga mogolo ko Kinshasa me go tla thiba ka bontlhabongwe ko Blantyre ga mogolo ko Luanda ke sone seemo sa loapi a ene boroko. Etso ra tswelela mokwaledi-mogolo wa Gatautwana mme Mapelo Itletse a re seabe sa bomme ke se segolo kwa malapeng le mo ditirong a tlatsa ka gore bomme ba na le bokgoni jwa go aga kagiso e mongwe le mongwe a e tlhokang mo botshelong. Mapelo Itletse o buile se kwa moletlong wa go ipelela bomme ka Labotlhano o neng o rulagantswe ke khansele ya Gaborone.